Pemirsa silih tunggil usaha untuk megat pengelola COVID-19 inggih punika nyayubin kelompok rentan inggih punika krama werda miwah krama sane medui pinyungkan penyerta utawi komorbid. Santukan krama padem COVID-19 kauningin akehan rauh saking krama werda. Punika mawinan rasa waspada miwah disiplin prokes krama werda patut ketincapang malih. Ring mekata Rainani Lintang, kepikilingin pinaka hari lanjut usia nasional utawi HLUN sani kaping 24. Ring masan pandemi sekadimangkin gala inucap sidekanggian oleh krama pemekas krama werda, tani meyosa langgungan 6 dasa warsa untuk nincapang disiplin prokes saheng laksana yang pola hidup bersih sehat. Anu ring data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ring Indonesia, proporsi wilangan sani padam sangkaning COVID-19 ini ageng rauh saking krama werda, untuk petang dasa 4%. Kelompok werda inucap dangan pisan keni pengelola COVID-19 saha nincapang risiko keparahan penyungkan penyerta, sekadi hipertensi, diabetes mellitus, jantung miwa paru, pundi kemawinan usaha untuk megat pengelola COVID-19 majeng krama werda, sidak laksana yang pindah becek. Rau mangkin vaksinasi sani ketujuan majeng krama werda sampun ngawit kelaksana yang, sani patut kaurat yang inggih punika krama werda sani medue pinih kidik 5 saking 11 pinyungkan luiri hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestit, asma, nyeri sendi, stroke, mia penyakit ginjal, nenten kelugurayang kaican vaksin. Lianan punika keluarga krama werda patut nyarengang untuk ngurat yang riwayat penyakit sani pacang muliang vaksinasi. Yening durung janten, krama werda mangda nureksain angges durungyane ke dokter sedurung poli vaksin. Jadi asun nasa punika kaaptiang samian angga sani sampun menyusul langkungan 6 dasa warsa, sidang raksa angga untuk namakin pengelola saking virus corona miwa virus soro anyar puniki. Juliana Bali TV.